Wamchingela ti-gay la merukana ntumbuluko no tsebe kahle na Oscar Makamu na Majubane Sisters la kankanelwa ngikande kudeleni loko mkemeza kuma album yena leyaku ma kwingathiwa kukula swa vava I volume 10 leyiwani tikumeni no ka ti-online stores. So Makamu kuna nkukumba n'wana well I'm nsimba ku ya mina ntsena laha handle van'wana va nga hleketa ku a ku ri yena Oscar Makamu wa kona loyi kuna nkukumba n'wana a yimbela tingoma ta wena ambale xikipa xa Manchester United xo basa I mani nkukumba loyi babasisi la kahle kahle ay Oscar Makamu I museketeri nkulu wa mina okay I Jabulani Makondo u kumeka ka Xibangwa wa vona Xibangwa na Mavambe swi le kule ngopfu Xibangwa hi loko Xibangwa a ni tivi ku yi anda Xigalo oh loko ni nga hoxisi nga va yi ri anda Xigalo ya kulumba luyani u ni seketela swinene vanhu vo tala Oscar va n'wi tivi that's why ni te yina ni Oscar va n'wi tiva mara a va n'wi tivi hi mahlo ya nyama van'wani va byele ku yini Oscar I kulukumba luyani ene kulukumba luyani o va museketeri u ti rhandzela music wa mina a hi yena Oscar mara yena hi so mina na yena so vanhu vo tala va va ri hi ndlela leyo na loko hi ri swin'we nkarhi wun'wanyana va ku Oscar na swi tiva ku van'wana va kha va nga vuli mina va kha va vula yena wa swi kota ku va basisa ku hayi khona a hi mina Oscar hi loyiwani nkarhi wun'wanyana lomu maxopeni ni twa ku va n'wi hlupha loko va ku a hi mina va ri leyi kambe ya khola ende a swi bohi ku a swi n'wi khosi ku a za a pfumela ku hi mina because loko se va vona luya un'wana se manje swi ta va bayizisa ku se kahle kahle Oscar wa ku hi wihi wa cincacinca munhu loyi kumbe njhani luyani I Jabu Makondo museketeri wa Oscar Makamu ni shoko se mi basisekile a mi nga ri n'wexe va hlayile va ri ka inanyele I museketeri wa mina kulukumba luyani hi un'wanyana wa vanhu lava va welaka kwalaha ka Hot Pot Crew yeah wa mi ku Hot Pot Crew ku a ni koti ku ni ta va hlaya hi un'we van'wana a ni va tivi va lava ni pfunaka ka sweswo hinkwaswo a ni va tivi a ni lavi ku hemba na va lani nga ku ve le ku deliver ka ti-CD sweswiwani a ni va tiva Lawrence Marshall a hi tivani yena wa ni tiva mara hi mahlo ya nyama a nga ni tivi swi hi ndlela leyo va tele laha ka Hot Pot Crew hi nga tivaniku mara hi tirha kun'we because I understand like you said mina vanhu lava mi kumaka a mi va tivi n'wina mara va rhandza music wa n'wina so mina a ni ta va vitana ku I valandzeri va n'wina because masiku va vula swona kuma munhu ka Facebook and sorry my fans you know they are your fans so mina valandzeri so se ncini lexi mi nga lava ku va byela laha valandzeri va n'wina so okay ka valandzeri va mina ku leswi va nga swi langutela ka Oscar va ta tshama va kha va kuma swona hi minkarhi hinkwayo ni nge pfuki ni va dyisi mahlahla album lembe na lembe yi ta va kona na sweswiwani ni sure ku vo tala va nga pfumeli ku yi ta va kona loko kha ku yi ta va kona corona yi kona a yi kona album yi ta va kona even hambiloko ti-level a ka ha ri sweswiya swo tika online a yi ta va yi ri kona album leriya ro a yi ta kota ku va yi kuma hambileswi loko va kuma swa online va kota ku nghena hi lomuya ku endla ku ni nga dyixiku so a swi nga ri problem xikongomelo ku loko va mahungu ma fika vanhwini loko ma fika ka n'wina a swi na mhaka ku mi ma komise ku yini mara loko mi matwini mi ta swi twa ku hayi misa loyi na nkolota sorry ku mi khoma nomo laha ka liya ku laha mi pfaleriwa ku mi nga dyi xinkwa lahani hi tindlela leti ti humelelaka ti endlaku ku ti mi pfalela ku mi nga dyi xinkwa loko mi ha ku heta ku humesa CD ku na vo MP3 juice ku na xin'wanyana va ri Evid Mid hayi vo nghena va downloada lexiyani a xi zi xi ri na leswi hi ndlela ku swona ku na YouTube ku na WhatsApp sharing YouTube ya
ya antswa liyani cause YouTube ya kumeka yi endlela xiko ya ku famba ka karhi swi ya ku mi subscribe ku fika kwini sweswo taniya mara a ni vuli kaya n'wina ku na tin'wani va ku hina channel kuma ku se loko ma ku humesa namuntlha mi kuma ku Oscar Makamu wa humesa album namuntlha mi kuma ku se yo ntlu ka YouTube ya mina ku kuma ku mina vona a hi nga twanananga ni hoxa tingoma ta vona mi liya mi huma njhani swo fana na leswi yani a ndzi ri na nkingha na swona okay loko mi teka mi hoxa ka n'wina hayi a hi na nandzu na swona leswiyani ma hi hoxa lexi talaka ku hina hi fanele hi contactana na lava YouTube hi kota ku teka swi swa hina ku n'wina mi swi nghenisise ku yini a hi na mhaka na swona so hi kota ku va hi endla sweswo no maka piracy is a very big problem in South Africa actually, especially ka maka ya WhatsApp sharing is actually the biggest problem because problem kuma ku loko munhu a humesa album namuntlha mi kuma ku se hangalaki na ti WhatsApp swi endla ku va nga dyi va kulukumba lamawani loko mi hlangana na vona mi tlhela i mbale mateki i mbale jini yo manya kasi hi n'wina mi tekaku xinkwa lexa mi tsongola laha so a hi va nyikeni swakudya swa vona hi ku xava music wa vona wa original so ni byela mina manager n'wina Oscar Makamu nga na manager hayibo ya ni fika laha ni nga kona hi kwala ka seketelo wa valandzeri va mina hi vo va endla ku ni kota ku ni humesa album lembe leri na leri taku na leriyani na leri taku yi ta va ya ha ri kona ende sweswiya ni nga tshama ni va byela swona ni ku album ya leyiwani ya number 10 yi ta va yi hambana na letin'wanyana leyi taku na yona yi nga ku yi ta nyanyaki ka leyiwani so wa mi ri hava manager why mi ri hava manager kahle ntirho wa manager a ndzi wu twisisa kahle i ku lava taku ka mina va ta hi xivumbeko xa ku va ti-manager loko ni va vutisa ku manager yi tirha yini van'wanyana hi kumeka hi nga hlangani swona a hi ku a va ta for ku ni manager mara hi kumeka hi nga hlangani swona cause ku hava loyi ni nga ta n'wi byela ku na swi tiva ku manager yi tirha yini n'wina loko mi lava ku ta ni manager mi fanele mi fika mi ni byela ku ri mina ni ta khoma 1 2 3 4 ivi ni ku lexi xa wu 5 a xi khomi hi n'wina hi leri nge yini so hi swona swi endlaka ku ni kumeka ku na manager hi ku ni lava ku twisisa ngopfu kahle van'wani va lava sweswo va ku la ta ku manager even then mi pfumela mi va na agreement ya leyi mi nga na yona ivi mi ku mi jika mi ku ve mi dyeliwe mali ku na 1 2 3 mi thyakisana mavito se swi kahle ku yini ha ha suka hi twanana ku laha ni ta fika laha ni nge fiki loko ku ri ka photoshoot ni ta fika mi swi tiva ku va ta fika mpahla swi vula ku hayi va ta ni mbarisa loko ku ri ku a va nga fiki ni swi tiva ku a va nga fiki se va ni byela ku loko ku ri ku a va fiki va ri swi ndla hi mani loko ku ri ku i manager yi fika yi ku a wu cini tikhombeni a wu cini ka baby shower swi vula ku every month waloye u ta kumeka a kha endla ku mi ni kota ku dya cause noma tikhombeni lomu ya ka hina ma xi vona nyana phecha lana loko va fika kwala nga ku wena loko za hi ku manager hinkwaswo swi le ka hina ndhawini ya so a wuyi ndhawu ya so a wuyi swi vula ku every month ni ta kha ni hola ni ta ri tirhweni mina ku ri mandla gingirikani na swi tiva ku ri ntirho wa ti-manager hayi a ndzi za no vona ka music wa Xitsonga ni tshame ni swi vula and loko ku ri ke i manager mara a nge tshama a nga na ti-connection ta ku ni yisa a Mozambique ku ni yisa China ni ya performa kumbe France a ni vo need ya ku va ni va ni na manager ka music wa Xitsonga I mean mina Makamu hi le ka same WhatsApp group nge vuli ku manager ivi ni tsandzeka ku vonaka mi khomi swi vona ku u na manager ku nyuka manager artist a yi nyukangi at least mi fanekele loko ri ku manager ni mi fanele na n'wina mi va na makatlanyana ku ni le ku n'wi manager se timhaka ta va Samro na va Risa mi ti tiva njhani mi ri hava manager n'wina Samro ya swa register-riwa online okay so leswiya ni kote ku va munhu a ku fana na Magaza swi endla online yeah okay ma vona ku ma swona ku kahlahla we are living in a fourth industrial revolution ka ha ri hava swa ku i va na ti-middleman manager is a middleman mara sometimes you do need a manager though loko ke ni milaka ya France you need a manager va ta roba mara va nga roba timali ku va na manager ni hi swona ya laveka mara xin'wanyana lexi nga xi vulaka ku music a hi manager mara manager ya laveka swa ku va yi kota ku va u fikelela leswi nga swona ni fika laha ni nga kona ni ri hava manager lexi nga kona i ku manager loko yi ri manager yi fanele yi va yi ri manager leyi tivaka timhaka ta yona
I love this kind of topic. I really enjoyed this topic because loko ntisa mhaka ku va manager a ni ku na different kind of manager swi ya hi n'wina as an artist kumbexana hemba laha handle mi ta hi byela ku ri swi ya hi artist ku yi lava manager ya njhani, road manager, financial manager, music manager maswona so endla mi kuma ku n'wina mi kume a road manager n'wi mi ti byele ku mi kume a music manager ku ri ke munhu loyi u tiva swa ku loko mi ya art combini a teka CD ya n'wina a fika a nyika DJ ku vheti va lava ku cina hi number 12. That's the road manager. Intirho wa yena sweswo. Mara music manager i tirha swo hambanahambana. Mi kuma ku ngwenya a ti khomangi la. So manager ni hi yona leyi fanelaka yi tiva lomu yi fambelaka kona. Sure. Yeah. A hi ku ni kumiya le kwini. Yena hi ya tiva ku lomu a fambelaka kona. Ni nga n'wi teki music manager ni n'wi yisa ka timhaka ta vurimi. Swi nge fambelani sweswo. So loko ri a ri munhu wa vurimi a tshami kwele ku rimeni. A tshika lava va nga busy na swa music va endla swa music leswi swi bayisaka loko swi fika kwalano van'wani a hi vanhu lava nga musicini tin'wani ti-manager leti a ta ku i manager mara na yona yi le ku ndleni ka music so a na ha swi twisi ku wa ku manager kumbexani wa phusha yena kumbe njhani mavona loko ni ta ku manageni n'wina even then na mina ni ta na tikhamera ta mina manjeni se ha tirha manjeni a ma ha swi koti ku ya ku tirheni swa n'wina se ni tirha swa n'wina mi tirha swa mina se a na ha swi twisisi ku se na ha ri ku manageni kumbe ya liya ti-manager ta ku kuma ku na to ti-artist nkarhi wun'wani ti nga ri swi fana na producer leyi yi va ku artist as well a ni swi tivi ku yona laha mi languta njhani ku loko mi ya ka producer leyi na yoyi nga artist kumbe mi ya ka munhu loyi mi nga ta byela ku i ta focus ka swilo swa n'wina a mi producela tinghoma na wo fana na producer mina ni nga vulavuleli tin'wani ti-producer i artist mara lomu cheka music wa mina ni wa yena a ku fani swona a swi fani so wa ti nyika nkarhi ku endla swo hambana na swa yena kambe i Red Bomb Mchanga wa ti nyika nkarhi for ku endlela ku swilo leswi hina vambirhi swi nga fani even hambiloko ni yimbelele hala ka ta yena ma swi twa ku la u yimbeleleni mara a ku nga ri ka yena so a swi fani a ni swi tivi va nga yi kuma njhani album leyi Oscar loko va lava hard copy like CD hard copy like CD va tihlanganisa na mina va tihlanganisa na n'wina njhani i nambara ya 073 902 5578 loko va nga ku mina misalo wa ningete mulweri i vito ra yena i tirhisa nambara ya 073 7738 048 loko vo kuma yena u ta va hlamuseta ku famba ni kwihi hi yena a tivaka ku le CD ti yise kwihi hala sayiti ra so va kota ku va fikeliwa hi munhu wa so. Okay. Na yivona ku and congratulations ku i make album yona online. I like it because it shows ku social loko na China. Kuna vatsonga China. Yeah, exactly. Na mina loko ni kani ngisele from streaming sites. Aniku a dina zanifika la kuma la mo so sifini kumi mara. Adingisela from Spotify. Leswa swi pfuna ngopfu kahle vanhu hinkwavo lava nga ku xaveka CD a nga kona la nga taku a ni se yi twi hinkwavo va ta va kha va yi tlanga loko va ta ku xaveka CD mara in 3 days 300 ta CD a ni xavisini leyi va nga yi khoma khale va lava ku va va khoma original so ni te xikwa ku hava music yinani xikwa xi kona loko u endla leswi va tsakisaka Suka xikolo loko u endla leswi va tsakisaka wena so before I famba ka nkatelo kani khani tshamela na Oscar Makama a langutisa ku ka album leyiwani ku na tinsimu tin'wani kuma ku yimbelela ka key ya le henhla swinene ku na tin'wani kuma ku yimbelela kahle like you are comfortable why like wena yimbelela hi soprano alto kumbexana hi tenor kahle kahle hinkwaswo a swi kota ku va ni swi tirhisa so na 314 so mi nga kuma rin'wana na rin'wana ri na tone ya rona and a ku va ku ri xoxo xa producer kumbe a hi swithu leswi swi endlaka hi swilo leswi ni kumeka kha ni swi lavisa swona hi xitalo mo special album leyiwani yi hambanile na leti n'wanyana and before yi huma Facebook ni va hlamusetini ku ri album ya mina yi ta va yi hambanile na leti n'wanyana and a hi vangani va nga ta swi langutisa ku swi hambanile mara na swi vona ku van'wana va swi notisini van'wana va swi notisanga so i ncini ngo lexi nge swi hambane swona hi leswi maka swi vutisaka mina sweswiwani okay all right Oscar wa ha ri aluyani xitori xi kona
kahle leswi va swi lavaka Oscar swa ha ri kona mara hi leswi yangu mi nga ni vutisa hi swona a hi ku i swilo leswi hi nga swi twiku because loko a ku ri leswi hi nga swi twiku swi vula ku a mi fanele mi swi kuma ka ngoma yin'we ku ri na ku part 1 yi na swin'wanyana vhesi ya vumbirhi yi twalisa swin'wana vhesi ya vunharhu yi twalisa swin'wana se i ku ngoma hinkwayo mi yi twisa sweswo mi ya ka yin'wana mi yi twisa sweswo hi thona leyi mi yi vulaka i swilo leswi a ho swi planisa xiswona no the reason ni vutisa leswiwani because ni vone van'wana vatsalini ku swi twala hi nga ri maybe wa chakamela so loko khi yimbelela hi ndlela leyi maybe i yimbelela hi soprano so ku tlula loko khi yimbelela hi tenor leyi le hansi nyana so because you sound very nice that's what they're saying so na swi twa sweswo it's a choice it's how the tone of the song is going a ku va xoxo xa producer a ku na xoxo xa producer loko a ku ri ku chakamela a swi vula ku a mi ta twa verse 1 yi ri na tone yo karhi verse 2 yi ri na tone yo karhi so hi ku mi ri twa ri za ri ya fika ma ku mi hi tone yaleyo swi komba ku a ku na mistake yi nga endliwa kwalaho a hi mistake sweswo no ntsaki ngopfu man nkizini wasikama ka mkanela kikirikani hi ta endla leswiwani va byeli laha futhi ku va kuma album ya wena okay album ya mina ma yi kuma online stores loko mi tsandzeka sweswo nambara mi chipi ngopfu vanhu hinkwenu mi na yona laha nga ri havaku a nga yi lavi so a pfumela ku mi senda mali nyika yona via WhatsApp mi twisisa ku vo tala va prefera ku ingaku nkambi leyi nga va yi dyi mali ya mina hambiloko ni yi kumini naswona hayi mi amukelekile ku mi nga ha yi tisa mali tanihiloko tinsimu se mi ri na tona lembe rin'wana loko hi ta hlangana khopi ya n'wina mi ta yi kuma tikhopi ti tshama ti ri kona hi tshama hi kha hi ti endla so mani kuma ka Facebook Oscar Makamu ku na Facebook page Oscar Makamu na Majivani Sisters kasi ku na Facebook ya Kulukumba Longa Nhlani ngete Mulweri i Sydney Maluleke loko mo nghena ka page ya yena ma kota ku va mi nkuma i munhu un'wana wa kahle ngopfu wa ku loko mi vulavula na yena mi nga za mi twa nga ri vulavula na mina a ku na lexi a nga xi tiviku hi mina a nga mi hlamuseta hinkwaswo hambi ni nga ri kona so wo fana na Sydney a hi yena a ri yexe ni nga tikuma ni siyi van'wana ma ta swi leswa ti-interview leswiwani swa hayi good right ma tikuma ni siyi van'wanyana ku na munhu wa ku fana na Magaza i munhu loyi va nga so na Mulweri ku na munhu wa ku fana na Lawrence xivongo xani va ti tiva Lawrence i ta ti tiva laha Lawrence va vula wena ku na Mgwena i vanhu lava nga ku delivering ka ti-CD hikwako loko va ku va lava CD hala Thembisa va kota ku va va yisela CD va lava CD va chela 200 rand petrol nyano no yi lava va yi lava ku vanhu va kahle straight ene van'wana va kona a yi tivana ku na munhu wa ku fana na Magaza namuntlha hi vo va nga ku delivering ka ti-CD because Lawrence a va kona a Alexander ku na munhu wa ku fana na Zingiwa Nsono hi vo va nga ku hangalaseni ka ti-CD hi mukhuva wolowo so i vanhu lava ni kumeka ku ni kha ni tirha na vona hi minkarhi yo tala last time ni tirha na James sweswiwani vele ku ve ku va na problem nyana ya ku xo famba hi xi kona kahle so ivi Lawrence va kumeka va teka ntirho lowani so munhu wa ku fana na Magaza munhu wa ku fana na Mulweri munhu wa ku fana na Amonia munhu wa ku fana na Zuzeka loko no va tele ngopfu mi nga Hotpot Crew va futhi i vanhu lava ika va koti Oscar Makamu va koti va mhlanga hayi u vula na va swi twisisa Hotpot Crew ni va ni hetini Hotpot Crew i vanhu lava ni kotaka ku va ni pfuna ka music loko a ni ri na xi a ni nga ta swi kota ku va ni fika la ni nga fika kona namuntlha because a ni na mali ya hi tiyisa a ni na mali ni nga ta ku nda tsengisa ti-CD ta nghena studio ni endla 1 2 3 so Hotpot Crew hi yi kota ku va kha ni khavara for sweswo before ndzi se famba ka hina i khale tsamina Oscar lawani mara hi le ku dyeni kanti ntwani yi ntsakisa interview leyi bida mara ni la ku vutisa xivutiso xin'wana xo xo hetelela mi ta ni khomela mali ya dlaya vuxaka risimu leri ni tsakisa ngopfu ni loko vulavula hi ku khale mali a yi fanisiwe xinyari sweswiwani a yi khale a mi tsakini hi ku yi fanisiwe nghala sweswiwani swi cincini swin'we ku humeleni la you are telling a very good story there that's why ni ku na mina ni kambiyela mukondo ya yela ka matswelo i swilo swa masiku hinkwawo ende a ku ri hala swi langutisa ku amalini a ku ri hava
munhu hikuva ku xotisha ka swa tumbuluka hlahla a ko xota munhu se nte loko langisana kuma ku okay amalini leswin'wana hinkwaswo swa tumbuluka swi kona mara ku xota munhu ivi va teka mukhalabye va ku va ya khayima tindlopfu tinyara na tina se loko va wisa mukhalabye va sungula swicele se loko ni mi lomba mali ni expecta ku yi fane yi vuya mali ya mina a ni hi niyo mi lomba se tanihi munghana loko mi ku ni lomba mali mina ni fanele ni byela ku okay a ni n'wi lombangi ni lo n'wi nyika ku hi nga dlayi vuxaka se loko mi vuyisa yi vuyile Hallelujah. se na loko yi nga ha vuyi ni nga mi lombi hi ku mina mbilwini ya mina ni suke ni swi amukeli ni ku na n'wi nyika a ni n'wi lombangi ni lo n'wi nyika se na loko yi nga vuyangi mfumo u fanele mi swi twisisa ku a yi vuyangi because a ni lo n'wi nyika mali a yi lombi munghana Mali a yi lombi munghana. a yi lombi vuxaka mali Yeah. Mara ni vone mi byale miroho laha handle lani. Makhelwani na magala loko va ta va ku hayi kombela muchayeni nyana mama nyika. va nyikiwa miroho se ku na va makhelwani hi byarile hinkwenu se miroho leta sa mona misuni yikulu ku fika kwihi Yi kahle yi fresh man. yi na ku dyiwa kahle hi mhaka loko wo ya mahlweni u kha u ngetela va za va swi vona anga ku lava ku ya xava nyama la Leswo. that's why fanele ni va nyikiwa ya Wa mi chingela ti-gay la. Mi ri kana ntumbuluko. a ni ngo va chingela a ni ngo va chingela a ni ringesa ku ali la South Africa i xilo lexi nga pasisiwa swi le nawini hinkwenu ha swi tiva ku swa endleka Yeah. mara hi ku ya hi ntumbuluko a swi tani xikwembu loko xi endla misava xi endle Adamu hi ku Adamu a ri yexe a xi zangi xi ya lava Jacob fambani mi ta famba tlanga muravarava xi tise Eva a xi zangi xi lava byala ku hi ku loyiwani u le borikeni nga ku loko u kuma byala u ta va right xi lave Eva xi n'wi ndlela Eva hi rimbambu ra yena Okay. then va hanya swin'we va ri vambirhi so ku mina na n'wina hi nga hanya swin'we ni twa swi nga ri right a hi leswi xikwembu xi lavisaka swona mara hi ku swi kwala misaveni swi endleka kwala va swi pfumelini a hi na lexi hi nga xi endlaka. But don't you think it's a very sensitive subject for you ku tisa ka album ya wena i vulavula yona, especially kuma ku you have people that love you, but then kuma ku they are in a same-sex unions, you know, kumbe ti-gay na vona kumbe ti-lesbian kumbe ti-transgender because hi tswariwa hi hambanile. Don't you think swi nga endla va titwa hi nga ri se wa va hlongola ka music wa wena? A ni va hlongoli va amukelekile i leswiya ku va ku ni swi teka ku fana na choice vo ti chuzela leswiya kahle a ni na mhaka na vona lava nga phakati ka swona ndlela lava van'wanyana va nga ri ka swona lava va ha kulaka kambeni van'wanyana a va yi tina bibele loko a kha twa ngoma leyi ta lava bibele a za yi kuma swiphendla ni nga swi tivi loko swi le ka page mani sweswo na mina hambi geneza swi kuyini ta phendla za swi kuma ku okay loko ndzi wa misava ku nduma ka so which means a ni fanela ni hanya na munhu wa rimbewu ra mina ni nsati wa mina. Okay, so let's say because the research ti kombisa ku vanhu vo tala va dlayiwa la South Africa mhaka kuma ku vanhu vo tala va believe ku like you say a swi fanelangi swi humela kuma munhu a dlayiwa sweswo. So what if munhu a dlayiwa sweswiwani hikuva a twe risimu ra wena ta twa njhani? A dlayeriwa ku yena i gay munhu loyi a ku phela na ostomaka swi vulavule swona swileswi kuma ku feva ngopfu munhu loyi ene ni twisisa ku na mina ka sweswo a ni nge vi xapu mara hi ku a ni na xi ni nga vula sweswo na bibele yi vula swona swi vula ku mina na bibele hi wrong loko swi ri tano mina na bibele so ka nkarhi wa sweswiwani loko ri ku ala sweswi vula ku alana leswi xikwembu xi vulaka swona so no ostomaka kese ngopfu ku khensa mina ni khensa swinene ku va ni fike ka kamelo wa gingirikani hi gingirika swin'we namuntlha. Hallelujah. A ni tsundzuki nga ri ku hi lembe mana na swi tivi ni tshamini mi inbox mi tshamini inbox ku yi n'wina ya ha swona
Hey, katikela ka inbox. And I'm inbox. Oh, kana ask me igini balabulisa kuyini igina kuyini. Is it? Kunakulo no check inbox ndalahla kana Steve. Okay. No, ani ba eka te account maskulam. Jandla ka mchichin kan na account inwe. Yeah, ku Facebook le no ne akhala aba heki mai ba eka na Instagram. So ha go to post go to. Yeah. So ba heki ah no kona ma eka mwina te tikela. Ka ka sile kwa. Bandu ze inbox straight lawa. Yeah, fanekele gingir ke khale. Fanekele khale. Ta gingir kale mara se bale. No, se bale. Yeah, suma just taka ba jono. Ya, no fumela tano. Because maka ina no kurmena le gere ek es dors. Kisore kile nyora. Eka ko lo kurken lava ko him promote ko mshana ntisela the reviews ta tsimtangu ina ko mshana mulakisha sa acha ti mangwa ti backfish magwinya ko mshana siphaza ko mshana mulakisha sa ti t-shirt tihlanganisela na kankanelo ngikran temengela sona nkari wa ha ri kona. Ek es dors kisore kile nyora. I'm testing totora osikamakam nikume bateka ina ichuni ngwana ngwana ngana yona Chini ngwana man okay baku mina ngoma ngwani yo ti short hair nje yeah lokho laba kopani Samson Mthombeni yes akuna challenge le amtsheka le sense bona ku hayi le challenge ta ngena yi mohlelini le se mina ni vini kota ku ni endla ngoma hi challenge le yani asiza lo huma le ngoma romani hey man exclusive to mkanelo ngingekali la twango be mafrango akuri bombo ramcheka hi osikamakam ekasdos check it out leri bombo ra micheka vangasi ya kokwani Mthombeni mane hitarila hi vonala swi nghena rilo hosi vafana va moya swi hivele micheka maduku na masuruvela vakhegula a va voni nchumu va twa yi nga ri va maseve wa n'wingi Hi, why roba? Hi, come ba vesi le wa yena, come hetisa vesi. No, come le ai. No, mla bala. Bala la kwa la ba kona. Kana ta kula ka kwini. Ikulo uno hetisa. Ta bosha ngoma. Ai, bala ya. Ni hetisa. Yeah. Antatsakela ku muni nga phapisi ngoma ngoma anda hetisa ayi ku ngoma ayelani Yeah ikona jale ra tshama ngopfu jogo ni masivana se vasala va nghena malume va nghena la kaya na va bena hi duku se n'wana loko ni va jona ku ka papa kasi ra n'wi duku ri kwihi tikoma soko va xibanomo mhani vo ni nga heti xitori timhaka ta duku ya kona senga ku hi tarila hi mufi masivona na swona no nkhizi ngopfu man Na khensa swinene, ni vulavula tinjombo ka rendzo ra wena ra vuyimbeleri na khensa swinene na mali a yi ngheni hayi mavulekile Ah. mavulekile masako Ya yi vulekile ta nghena masaka. mali okay maka ina khensile ka nkanelo wa kan kumenele gere ni kan ku ekes dors sele kle nyora am testing totora sabe mga tetemel